Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amri ini bahagian hikarwa sin pagtahsin nato ha suratun naziat. Sabab natalus nato na in ayat panagnaan pa ayat ika ang po tag-unum ha panagnaan bahagian niya. Tagnaan nato bihaon insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب in ba din doon qalqala ubos in mad din doon ha ila tabi'i bimakna dua harakat in din di ha nun ini aun siya gunna sabab in katan sin nun kaya babarisan tasdid in siya yan wajibul gunna in bihat yung pagbasa kanya innahu inha din doon aun mad niya pagtawakon sila in siya ini sila in sila na bahagi nagdua kubra iwan sin sugra na ini sila to sugra dua harakat innahu tagha in yaun dua harakat tabi'i اذهب إلى فرعون إنه طغى rendi itu iha ra in ra rendi ha fir'aun ini kita na to in hukuman ni rendoon manipis mayta siya manipis reason tana mayta siya ini manipis in ra din doon manipis siya sa babansin in siya muna niya ra sukun in haunahan niya in baris before niya yaon kita niyo hafi kasra obos in huruf sumunod kaniya in huruf sumunod hara ain kita niyo ain yon in ain din ha mga huruf manipis then ha mga huruf manipis ain then ha mga huruf manipis nabangbihan in hantang sin ra ra sukun in before niya kasra ubos in huruf after niya ito manipis in siya yan in ra yan then ha mga ra manipis tinim pagbasa kanya fir bukon fir sa fir basaw na to magbalik اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إن هل لك rendi lam patay nagbaki wansin lam in siya ini idgham pagtawon idgham mutamathilain as-saghir idgham mutamathilain lam sukun nagbaki wansin lam ngayon hinangon mo kaniya direct na kao pa lam hikarwa di mo nabasahon in lam panagnaan lang mo hal in ha yaon direct na pa lam lang mo hal laka faqul hal laka ila in ini in ila rendi in mad ni rendoon yan mad jaiz munfasil may ta jaiz munfasil sa wabansin nagbak in mad ibansin hamzah ha dua kalima ila ibansin an kena ila anta nun patay na isab hukuman sin nun patay nagbak ibansin ta hukuman sin nun patay nagbakiwan sin ta din doon hinhukuman yan ikhfa ayaw mo patampalain nun anta in duhol sin dila mo di mo manjari pikiton pa puon sin ipon mo tampal pataas long mo anta bukong bihat to ayaw mo patampalon sumagawa tapok-tapokon mo siya tazakka
tazakka bihatu. Ini nih 2 harakat. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إنها den doon in guguan niya yan ha gunggungan sibo da in guguan ni sin hamza sumagawa wayroon paggipit din doon kanya bukun in pagbasa kanya diyaka ila in mad din doon tabi'i rabbika fatah in kha in guguan niya hagunggungan daysab sumagawa tampal pa taas fatah bihat to ubos in kha din ang mga huruf marakmul iban in kha damik yan in kha din ang mga sifat niya in siya yan magdakan in tingog maun in pagdakan sin tingog kanya ha huruf niya long mo fatah bihan wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha 2 harakat فأراه الآية الكبرى فأراه in ra den di marakmul kita nyo fa'ara suway na hara ang pamo parakmulun di man jari magad in kaibanan huruf manipis parakmulun di kogdanan umian ko mo fa'ara in hamza manipis na ayaw mo wasahon fa'a parakmulun mo resa bukum bihatu sumagawa fa'a manipis in fa iban sin hamza dumakmul siya subay na ha ra fa'arahul ayatal kubra mga tay mangod suway kita niyo majaga kuan yan halin ibenin hantang ni lam alif iban sin hamza kitaon na to bang in lam alif yan lam alif yawn din doon in hamza halawm bihan bima'na in hamza ini basahon siya sartaan sin mad long mo yan impyag biddaan sin hamza bihan iban sin hamza biha ini amin timitinggil siya halam alif in ini basahon siya sartaan sin mad long mo in ini wayron mad niya suway kita niyo madjaga ha hamza hawno siya nakabutang amo yato tinyohon na to فأراه الآية الكبرى kub in ba din doon kalkala kubara 2 harakat فكذب وعصى in ain in senir din ang mga huruf manipis in sad din ang mga huruf marakmulong mo wa'asa bukun wa'asa sa panipisun mo in huruf manipis parakmulun mo in huruf marakmul فكذب وعصى ثم أدبر يسعى in mim din di kita nyo in mim aun tasdid niya bimaanin siya wajibul gunna thumma ubos qalqala sughra adbara yas'a yahat ثم أدبر يسعى فحشر فنادى fana in ra den don marakmul ubus den don tabi'i in ini tabi'i ngomong fahashara fanada in ha den di maun in makhraj niya gunggungan sibo dewan sin ha amin ha
makuan niya on. I mean, ha normal yung pagkuan niya. Ha. Inian isab ha hagunggungan da sa tampal siya hagitungan sin gunggungan sarta gipiton siya tiu-tiu. Fa ha. Yan, supaya malanuin pagkuan niya. Ha. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا in ana rin doon wayroon siya mad may ta ito sa wabansin sifrul mustatil hata sifrul mustatil hata asin alif yaun bang mo yan kakitaan sawab aun yan aun sifir amin kuan tuod tibulong tod siya aun isab sifir amin pataas siya yan tinya kuan bistal siya oblong nga bang mustatil pagnanan tumindog siya ha taasin alif faqala ana na biya din hantang niya biya din impagbasa kaniya butangan siya mad bangkaw humundong long mo bangkaw humundong long mo faqala ana bangkaw humundong sa bangkaw kumontinyo malawain mad niya faqala ana rabbukumul a'la bihatuin pagbasa فقال أنا ربكم الأعلى أعلى عين dan di maun in pagdagan salat pagdagan sin amin tingog أعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله in lam den di halafdul jalala marakmul sawaban sin baris den di ha fa'akhadahu yaun amin dhamma apabila kiaunahan in lam sin harf lam halafdul jalala sin baris dhamma in siya yan dumakmul long mo fa'akhadahu Allah nakalal nakalal tabi'i ubus nayari na isab kita nyo in dagbusin hamza rin doon how no siya nakabutang halam alif kita nyo yan siya halawm bimana in siya basahon siya maran mo tinya sartaan mo siya sin madlo mo bukun akhirati bukun sumagawa فأخذه الله نكال الآخرة والأولى dua harakatin us in la dua harakat sumagawa may tayo ni on alamat sin pagpalyo din ha dua harakat din doon palihon mo siya din ha dua harakat bang kau kumuntinyo maripa in na ini amin ha ayat sumunod may tayo ito. Sawaban, in kahinapusan sin layaon, in kahinapusan niya, mad. Ubos, in panagnaan isab, huruf, dahin di iha, kalimat, sumunod, hamza. Then nasawab ito, nag-back in, mad, iban sin hamza, ha, dua kalima. In siya, sumod siya pahukuman sin, jaiz munfasil. Amo ito. Suweja ko kumuntin yung pa siya, manjari mo pahabaon. Sa bangkaw humundong daha ulayaon dua harakat datod siya. Inna fi dhalika la'ibaratan liman yakhsha. Inna wajibul gunna fi iban sin dha tabi'i fi dhalika la'ib in ba din doon qalqala tu surah la ibaratal in dua baris nagbaki iban sin lam la ibaratal tan iban sin lam yon la ibaratal in hukuman niya idgham bila gunna idghamun mo siya direkun mo na palam sa wayroon na paggunna kaniya liman yakhsha kita nun din di liman yakhsha may ta liman yakhsha in pagbasa kaniya bukon liman yakhsha sawaban sin nun patay nagbaki iban sin ya bang magbak in nun patay iban sin ya magbak in nun patay
ipansin niya. In hukuman yan, idgham, idgham, ano? Idgham bigunna. In hukuman niya, idgham bigunna. Idghamun mo siya, bima'na di mo nabasahon in nun yaon. Obos, direkon mo na siya paya. Long mo, pagbasa mo kanya, tas diron mo inya yaon. Long mo, limay. Damik yan, suway mo siya, gunnahan. Long mo, la ibaratan liman, bihat to. Liman yakhsha, bihat to. Inna fi dhalika la'ibaratan liman yakhsha. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم همزة aun day sabihan hukuman niya aun day sabngan niya bang mo biya kita untuod atau kan pangadyo untuod den hamangangan niya atau kan alakan niya insiya ini mutamathila ini al-kabir in nun patay amin sumunod din doon hamza yun lang mo aantum nun patay nagbakiwan sinta in hukuman niya yan ikhfa aantum in mim patay rin disab nagbakiwan sin hamza in hukuman niya idhar syafawi. Antum ashaddu khalqan. Dua baris nagbakiwan sin hamzah. Demikian idhar. Khalqan amis sama'u. Ini in hukuman niya rin doon imad din doon wajib muttasil. Wajib muttasil. Tinya 4-5. Amis sama'u banaha. Ini tabi'i. Ini yaun tabi'i. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها رفع إن را merakmul infa manipis in ain manipis rafa'a mukun rafa'a rafa'a samkaha rafa'a samkaha in kaf dan manipis rafa'a samkaha aun mad sinha tawon tabi'i sawwa tabi'i ha tabi'i rafa'a samkaha fasawwaha وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ضحاها bukun duhaha bukun desab duhaha sa duhaha ha yun وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض in ra marakmul in dad marakmul sumagawa in hamza yaun manipis dumakmul siya suway na hara iban hadad ay mo parakmulaha hamza والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك tabi'i ذلك ubus dahaha yan gipiton mo ha ubus pa normalon mo ha lamu dahaha lihat والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها balikan ko والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها
akhraja minha nun patay nagbaki ang sinha idhar ubos ito aun mad niya rin doon dua harakat in ma'aha yaun wajib muttasil akhraja minha ma'aha tabi'i wa mar'aha mad dua harakat أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها جبال tabi'i وغسيت أرساها tabi'i bansin hakay napusan yun patubtubon na to na rin dito insyaallah kalu aunda insyaallah subhanahu wa ta'ala kalau makontinue na to daha susungon ha kahinapusan part niya. Mabad, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.